ikosto se tunga ay nyama kay mata kanu ay nomunom apara na atiakere isirigini akaulo ay mono e karukere John Robert Okiror nyesi atiakatiaka nisirigini lu imono eti tunga ko grupu lu ko buku toroma kere lolo Uganda jelo pengespera jolaine konikal jelo pengespera jolaine akonija jelo pengesipedori Aitosom idwo kalekon maisha la minesi anwa petone atukotona anwa jokisina shoma maisha la minesi ano ipotolo imamu ekami borolo reria ichetunga alomana so grupu na washa alemi toni jam alemi seprian alemi asani kamari mogin akeratichie jalaisi kalia jalaisi doe maisha la minesi anwara utitunga lijokak apolo ne cholo la tukotoka na Joseph Obate nyesi abala ebe itungi tomana kanyongono emotos adumuni sirigini lui punoi Joseph mono tonisia apina ngetakin mamedi potolo lo ebe tisoi potole ditungana dobe loni korase loni toma pak dera oni boy ay nyakune loni nyakune so toma pak mamuso eka grupo kwa penge chaman mamengo aya ngari potolai potole tunga ibu kita pualisini inyo ereka group erenga ay bikane meeting bika kenge meeting enga isirigini akora nyakuna mwasini konye katunga lo group limono kedaeng rimartos alimengo ngono eretunga nyakuni isirigini to mapaki ineto simemba na lu atiaka kino isirigini yala mangono yano Atiakak isirigino group ko sele baka peleunu yala manare kopani kako kulimiboyo re mamepole somero alo sikwana ngisirigini ngun moya ina na pesalo so somero koto bobosyo aitigogong akrono ajo lakini bakoro kalia noi neja sitonga kere category si unili jakedesyo jasyo kada tumunak jasyo kada makyo kadi kidin ine kilio konini akotanga ichiraki na ngorona asodit idumulo Ikapun group alo ikota ngari Ikapun kalia Aitosom kanweja utenelo ikalia era yala makana polo noi araute memba na arai aini ngwasha aduchirwa napu kwapi mwalimun jaira chepa kepanyo na yobone be yapite ropit abosi na chepa ka kiritane paka soroti o bank sikiano ai jaune boret ya otu do kwa na idi chane kidinyi ehengo keda community members ka I can easily access sirigina ne jasinyo ane jas ka tonga sinyu ko ikitengo da nyin bone be areto elo ngada isi mono iduchu kano engare na ibora ina ngo alo munengo toma atukotona peleun abuanga anyo boni be ajengo de kada no Aitosom nyone dwe memi pera ngare ni kitenge no mamyo di pera iso konyulu kone ngare nesuno abuanga ina isengo kede bodo ITG bakor keda itenga ren anyo ne be ngare ne kai kwa kinai nesa krono bwenga yawe ngone Kanwa TV East Tolbat Edaiti Ochala lo apeleun Otem Kapujan Kokatakwi District